ndabashimira ko munteze amatwi. Ni ryari bavuga ngo urugamba rugeze mu mahina? Turashize. Ni igihe abahanganiye ku rugamba igihe kigeze ngo mwafata unda muhinahine. Nta rugamba rutagira iherezo, nta sheni idacika, kandi nta ntambara itarangira. Ntabwo bufite. Na rya rushanwa ryateguwe na Friendly FC ribera mu Gatsata rigeze aho umwana nira nyina ntiyumve. Ku munsi w'ejo hazarya umwana ufite nyina w'inzobe, ufite nyina w'igikara. Turashize. Uwashobora kuzarya agatigito cyangwa akarya rege. Abami babiri bo mu Gatsata Mama yangu bazishakamo umwe ugomba kwambikwa ikamba. Inshuti z'Abanyagatsata ni Friendly FC. Mama yangu Ibisamago by'Abanyagatsata ni Tigers FC. Game over. Abo nibo bagomba guhura bakishakamo umwe wambikwa ikamba ry'ubwami hariya mu Gatsata. Friendly FC nyuma yo kugera kuri finali idatsinzwe irashaka gufata ibisamago byo mu Gatsata ikabitamika inyama z'ibitamazi. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Friendly FC nyuma yo kudiha amakipe yose yo mu Gatsata iyo ari tayiwe yitwa Nyakabanda. Nyakabanda yaje yitwaje ya systeme yabo muri Karabaye, baza bafite gahunda yo kwiba imigono Friendly FC, ariko mu gice cya kabiri Friendly FC yaberetse ko ari Club Giant. Ifata abahungu bo mu Nyakabandi babandika igitego bari bayitsinzira bishyura, bageze muri penalty baritaha baririmba urwo babonye. Ikipe zose zije gukina na Friendly FC zitangira umukino ziririmba z'amazamuka, bakawusoza baririmba urwo babonye. Ibyo kuba Tigers FC yarageze kuri finali yabikobokeye ngo Friendly FC ntishaka kubyumva, birashaka kuyibatiza Nyaminani cyangwa Nyabyenda. Gasubiremo gukana. Gusa Tigers nayo ngo ishaka guca agasuzuro ka Friendly kuko bigeze kuri finali itaratsindwa n'umukino n'umwe. Ngo baributsa Friendly FC ko na Arsenal yageze kuri finali itaratsindwa n'umukino n'umwe, ariko ikatakaza igikombe. Ngo na Friendly FC nibyo bizayibaho, niko batayiga bavuga. Umaze kubyimba. Tigers izabishigikiwe n'ingabo zose zatsinzwe na Friendly FC. Ngo ifite gahunda yo kwegukana igikombe, Friendly FC ngo igatahana urw'amenyo. Sikera ni kuri iki cyumweru tariki 7 z'ukwa gatandatu ku isaha 8 Game over. nibwo Friendly FC na Tigers igomba kwishaka mutwara igikombe. Nyuma yuko shampiyona y'u Rwanda irangiye, ubu noneho nta rwitwazo, amaso y'Abanyakigali cyane cyane mu murenge wa Gatsata yose bayahanze ku kibuga cya Starabag, aho Friendly FC izacakirana na Tigers bakishaka mutwara igikombe. Niba ukunda umupira w'amaguru wasobanura iki amaso yawe uramutse utayetse finale nk'iyi? Ni amakipe birakomeye y'Abanyabigwi, ya bamwe mu bakinyi bakinye mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, afite abatoza b'abahanga batoje mu cya mbere, afite abakinyi b'impuguke, afite abafana benshi. Binavuga ko aya makipe yombi yihuje hashobora kuvamo abafana benshi baruta Rayon Sport. Friendly FC yonyine umufana wayo umwe aba afite imbaraga z'imifanire zirenze abafana 20 ba Rayon Sport. Urugamba rurakomeye, nindi zatwara igikombe. Amakipe yose kugera kuri finali yarabikoreye, na makipe abimerita, afite abatoza bakomeye n'abakinyi bakomeye ndetse n'abafana benshi. Wahoze ufite inzozi zo gutura muri etage yawe bwite kwanditseho, ariko ubushobozi ufite niba ukwemera kugura ikibanza ngo wubake etage. Ibikoresho by'ubwubatsi byarahenze, abubaka nabo barahenda cyane. Nkaho ibyo bidahagije, ibikoresho byo mu nzu wagura ubwabyo nabyo bivuyemo indi nzu. Igisubizo cyawe cyabonetse ni Terra Real Estate. Bakuzaniye apartment irimo amazu agurishwa bizwi nk'ama unit. Ibaze nawe kwigurira unit muri apartment ya etage, bakaguha inzu y'ibyumba 3 na saro ifite saramanje na bya bikoni by'ibisirimu bimeze nk'iby'abazungu, buri cyumba gifite douche na toilette n'imbere. Nkaho ibyo bidahagije, ibikoresho byose byo mu nzu kabisangamo: intebe, amarido, amateleviziyo, utubati, amafirigo, ibitanda, amagariderobe, utubati tw'udusirimu two mu gikoni n'ibindi byose biboneka mu nzu nziza z'abasirimu. Umuntu wese uguze inzu muri ya apartment aba afite uburenganzira bwo gukoresha piscine yaho na gym yaho igihe ashakiye kandi ntawe ubimwishyuza. Uguze inzu muri ya apartment hagwa abashinzwe umutekano atishyura, abakora amasuku atishyura, kandi abafite uburenganzira bwo guhindura inzu uko ayishaka. Ushaka bahindura amarangi, interior design, cyangwa se ugahindura ibikoresho bimwe na bimwe basanze mu nzu wenda utishimiye. Ikirenze kuri ibyo byose nuko umuntu wese uguze inzu muri etage aba afite uburenganzira bwo gukorera icyo ashaka kuri rooftop. Ubwo nukuvuga ngo ugize ibiro bidakeneye abantu benshi nk'isabukuru, bride shower, graduation cyangwa se ikindi kirori gitoya, ushobora gutumira inshuti zawe cyangwa se mu muryango wawe ukabajyana hejuru kuri rooftop mugasangira. Ibiciro kuri izo nzu ni hagati y'ibihumbi 280 by'amadolari na 360 by'amadolari, kandi biganiriweho. Ngaho hamagara iyo nimero yatanzwe ukabya inzozi zawe zo gutunga etage yawe kwanditseho nziza kandi ihendutse, uzabamo igihe cyose wifuza. Mbere y'uko iri rushanwa ritangira, abantu benshi bahaga amahirwe El Polo na Friendly FC ko arizo kipe zishobora kugera kuri finali, gusa ntago bari bazi urwabaye kuri El Polo. Yitwa El Polo yo mu Gatsata yafatwaga nk'ikipe itanga icyizere, abantu nibibaza ukuntu byagenze kugira ngo ikipe yatengusha abantu benshi. Niyo kipe yonyine abantu bari bizeye ikabatenguka ikabataba mu nama, amara ari ifite umurinde w'abafana bayikurikirana, bayiherekeza, bayitaho, bayifana.
ariko na n'ubu umuyobozi wayo ntago arabasha kwiyumvisha ukuntu Eliporo yavuyemo. Niyo mpamvu akaboko ke ngo agashyize ku yindi kipe yose iyo yose yahura na friendly we ngo niyo abayifanira. Buri kipe ishaka guhura na friendly ayiha akaboko akayiha imbaraga agakangurira abafana be kuza kuyifana. Izo kipe nizo zahabwaga amahirwe yo kuba zagira kuri finali. Gusa habayemo gutungurana. Indi kipe yasaga nk'ihabwa amahirwe ni iyitwa Nyakabanda. Nyakabanda nayo abenshi bakekaga ko ishobora kugera kuri finali kubera uburyo ifite abakinnyi bakomeye. Amakipe nk'Umuravumba FC, amakipe nka Warriors FC, 11 Pro nayo namwe mu makipe yahabwaga amahirwe ariko yaje gusezerwa rugikubita. Aho bigeze ubu noneho ngo bageze kuri finali nibo bagabo. Tigers yigize ndigabo ngo ije guhangamura Friendly FC. Abafana ba Tigers bavuga ko bishoboka ko Friendly FC bayitsinda. Bakimara kubona ukuntu Friendly FC yatangiye nabi ku mukino yakinagamo, abafana ba Tigers FC nyuma yo kubona Friendly FC yaratangiye umukino ikamba ubwo yakinaga na Nyakabanda, baravuga ngo mana nyagasani uduhereze Friendly uturinde Nyakabanda. Mu byifuzo by'abafana ba Tigers Nyakabanda ntiyari irimo, ntibayishakaga. Iyo bifuzaga ni Friendly none barayibonye. Umunsi w'ejo rero ngo ni umunsi wa kamarampaka wo guca impaka, ibyifuzo byabo bakabibona kandi ngo bakabibona bisendereye. Friendly FC ngo yaje nayiteguye neza, impande zose zifite mu biganza byayo, abakinnyi bafite fitness, nta mvune nyinshi, ibintu byabo ngo biri ku murongo. Niyo mpamvu umuyobozi wa Friendly FC yababwiye ko ku munsi w'ejo bazakinisha jezi nshyashya. Abakinnyi ba Friendly bazaba bambaye jezi nshyashya ziturutse mu nganda zo hanze zikiri mu mashashi. Umuyobozi wa Friendly FC kandi hakaba na kapiteni wayo kandi akanayikinira avuga ko nibatwara igikombe abafite surprise idasanzwe. Ushobora kumva iki gikombe kagira ngo nagapfuka imvugo rimwe, ariko iki gikombe umuntu uzagitwara azabasha guhabwa 600. Ikipe ya mbere izahabwa 600, ya kabiri 400, ya gatatu 200. Iri ni irushanwa rifite uburemere kubera ko mu gutangira kwaryo ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata hose na bamwe mu bayobozi b'akarere barahageze. Mu gutangiza irushanwa byari bimeze nk'ibirori bidasanzwe kubera ko hari abayobozi benshi baturutse mu nzego za leta zitandukanye. Wanabonaga ko ari ibintu biteguye ku murongo, bipanze neza, bifite gahunda ifatika. Ku munsi w'ejo nabwo ngo hazaba ari agashya kubera ko abayobozi bari bahari irushanwa ritangira n'ubundi bazagaruka bihera ijisho. Iyo uganiriye n'urubyiruko rwo mu Gatsata rukubwira ko Friendly FC yazige, si Friendly gusa ahubwo ngo Gatete batekereje kuzana umupira w'amaguru muri Gatsata yabakuye mu irungu bari bamazemo igihe kinini badafite ubasusurutsa. Abagakwiye kujya mu buraya, mu bujura, mu biyobyabwenge, bose bihuriza hamwe bakaza gushakira ibyishimo mu Gatsata mu gufana amakipe agiye atandukanye. Udafana Friendly agafana Eliporo, udafana Eliporo agafana Nyakabanda, udafana Nyakabanda agafana 11 Pro, udafana iyo agafana Warriors, agafana Umuravumba FC, agafana Ubumwe cyangwa se n'izindi kipe. Ibi bituma mu bahuriye aho ngaho babasha no kuganira bagahuza urugwiro. Hakaba harimo bamwe bashobora no kuhabonera akazi, abandi bakabona izindi connection ziteye zitandukanye, ndetse hari na bamwe bahawemo akazi. Abaganga b'amakipe barishyurwa, abasifuzi, abashinzwe umutekano ku bibuga, abo bose bahaboneye akazi kandi amafaranga bahembwa aturuka mu bateguye irushanwa. Ubwo ni ukuvuga ngo bamwe mu baturage bo mu Gatsata iri rushanwa ryabakuye mu bwigunge. Ni irushanwa riba ryahuruje itangazamakuru kubera ko ibinyamakuru bigiye bitandukanye biba byahuriye byaje kwifatira inkuru kugira ngo bizabone icyo bibwira abanyarwanda. Abantu bose bakunda umupira w'amaguru ngo bazaba babukereye baje kureba Friendly FC na Tigers. Mu Rwanda nta yindi mikino ihari. Shampiyona y'ikiciro cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu zose zararangiye. Nta mukino w'ikipe y'igihugu uhari. Mu masantere sportif yose nta mikino myinshi ihari. Niyo mpamvu mu Gatsata ejo hagomba kuba huzuye abaturage baje kwihera ijisho bareba ikipe izatanga isomo rya ruhago. Iyitwa Friendly FC irinze igera kuri finali idatsinzwe n'umukino n'umwe. Igikomeye yakoze ni ukunganya, ariko ubundi n'imikino yose yarayitsindaga. Urugendo rwo kuva muri kimwe cya kabiri bagera kuri finali rusa nkaho rwahuye. Yaba Tigers FC yazamukiye kuri penalty, Friendly FC nayo izamukira kuri penalty. Imikino yazo yose ni nka formule yari imwe, zose zari zabanjwe ibitego. Iyitwa Tigers FC yakinaga yitwa Warriors FC. Warriors FC ibanze igitego, Tigers zayishura mu nota ya nyuma. Bageze muri penalty, Tigers irazitsindira komeza. Friendly FC nayo nuko byagenze. Nyuma yuko yari abanje gutamika igitego cya mbere n'ikipe ya Nyakabanda Boys, yaje mu gice cya kabiri shaka ukuntu yakishyura na kishyura. Nyakabanda Boys itsinda cya kabiri cyaje kwangwa kubera ko ngo hari habayemo oruje no gukora amakosa umuzamu. Birangira bageze muri penalty, ubundi abakinnyi b'ikipe ya Nyakabanda barazigushagura, Friendly FC irazinjiza, biza kurangira Friendly FC igeze kuri finali.
nta muntu n'umwe wigeze agera kuri finali bimworoheye kubera ko bose barahatanye karahava. Ubu noneho ngo aho bigeze umwana ararira nyina ntiyumve. Induru ejo zizaba ziri kuvuga mu Gatsata. Abazagenda batariye bashobora kuzabitamo imyuna bakabitamo amarira mu gihe cyose rezilita zizaba zitabanyuze. Abasifuzi bariteguye neza. Ririya rushanwa ryo mu Gatsata ni rimwe mu marushanwa ari feya, ataba ibyo kugura abasifuzi, atabamo amarozi, atabamo munyangire, atabamo sambaratika zo gutegurana, ahubwo bakina umupira usukuye ufite isuku, ubishoboye agatsinda, utabishoboye agatsindwa. Tigers ikimara kugera kuri finali, bamwe mu bafana ba Friendly baravuze ngo umwana utumva yishinyoni itaribwa. Kugera kuri finali kwayo ngo kwari ko kwikinyoni itaribwa kubera ko Friendly FC bari biteguye neza ko barajya kuri finali. Bari babizi neza ko byagenda kose bari butsinde. Ikizere cyari cyose. Bakimara kubona ikipe yageze kuri finali, basa nk'abasetse bikomanga mu gatuza. Ikipe yari ikomeye mu irushanwa yitwa Nyakabanda. Nyakabanda bayikuyemo. Ubwo ngo igisigaye ni uguterura igikombe. Ejo ngo bamwe mu bafana ba Friendly bazagenda bakoresheje imipira yanditseho champion. Nubwo ngo bishobora kugenda nabi ntibibahire, ariko ngo ikizere ni cyose baragifite. Ngo ikipe yari yabateye ubwoba babashiye kuyikuriramo. Tigers, abafana ba Friendly FC bavuga ko yakabirijwe. Abafana ba Friendly FC bavuga ko Tigers yakabirijwe ngo nta kintu kiyirimo, ahubwo ari uko yagize amahirwe ikanyura mu nzira zoroshye ikagihura n'amakipe yoroshye. Warriors yari yatsinzwe na Friendly. Imaze gutsindwa na Friendly irazamuka kora ko yari yitwa neza mu matsinda, gusa yaje guhura na Tigers. Warriors ibanze igitego. Abafana ba Friendly bati niba Warriors twatsinze kubanza igitego ukaza ukishyura wavuye imyuna, ubwo twe wadukoraho iki? Icyo kwibaza ni iki? Abafana ba Friendly baravugisha ukuri. Ese aba Tigers bo bari mukuri? Icyo tugomba gutegereza ni ukumenya umuntu uzatwara igikombe. Uzatwara igikombe azahabwa urufito rw'amafaranga, ahabwa igikombe, anahabwa icyubahiro abafana be baserebure. Gusa abanyagatsata baravuga ko bibaye byiza y'aba Friendly, abandi bati ni Tigers. Reka tuzabihanga amaso turebe uko umukino uzarangira.